yiidigal Nana Akufo-Addo e John Mahama ko silmaji 37 waɗi. O hoorejo kiɗɗo weltanino John Mahama sabu ngaporgal makko e ɗi suɓugoji hoore yaku ɗi fof woli fiimo. Kono ado nga yiidigal ɓe hooreɓe ɗiɗo hari Nana Akufo-Addo noddino mo fi andingol mo hiɓe wawi joƴƴingol laamu ƴangal ko ɓuri e yawde. Himo wi Ghana no hani jokkitade wonugo e nder demokrasi e teddingo faale yimɓeɓe. Ko yeeso jeyndeyankoɓe ɗuuɗuɓe woni ko John Mahama ƴetti konngol ɓanginirgol weltare makko. O holluno kadi o sifanama ko fewti fi kisal e faggudu leydi ndi. O hoorejo ɓeydi andinde ɓe gollidayno ɓiɓɓe Ghana heɓira nafoore. Hiɓe ɓuri yimɓe 20 alfinaɓe ardagol ngol nini. Ko waɗa hoore maɓɓe ko ardinaɓe ɓen kabine Nana Akufo-Addo e John Mahama. Ko faati e jaagorɗe ɓurɗe ɗen e hittude wano kisal, kaalisi, sariya e toppitingal huwondira Ghana e leyɗe janane ɓurɓe ɓattade Nana Akufo-Addo e John Mahama no sendi ɗum haysi tawi ngu laamu juutata. Ko nyande 7 lewru go'a ɓuru hitande 2025 woni ko John Mahama joƴƴinte ka jullere laamu makko.